Halo guys, selamat datang di channel Martil bersama aku Ilham yang akan menjadi host untuk beberapa menit ke depan. Let's go. Dan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan sebuah game yang berjudul judulnya apa nih? Marvel Spider-Man. Tapi kita akan memainkan yang versi DLC yang berjudul The Haze. Lapar bre, makan kocak. Welcome Andel. So, kalian inget ending kemarin yang di apa namanya? Yang di Marvel Spider-Man yang pertama, teman-teman. Tamatnya adalah nenek tersayang kita alias Bibi May itu dijemput oleh Israel ya guys ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di berbaringan gitu kan. And so, kita lanjutkan bagaimana dengan nasib Peter Parker. Gue nggak tahu apakah DLC-nya masih nyambung sama yang main story-nya. And let's try it. Let's go teman-teman. Let's go. Gue pakai kok gue tiba-tiba di inian musuh. Gue kontrol masih inget gak? Bentar. Kontrol masih inget gak nih gue? Kucing jawir, kamu diam Skun. Welcome Skun ya. Ada Skun. Gue bisa gak Skun? Kayak kotak nampol segitiga. Gue kontrolnya lupa cok. Oh hindar. Oke. L1. Oke L1 begitu. Ulti apa ya? Ulti ya? Ini apa nih? Oh, oke. Ulti L3 R3. Oke, siap. Oke. Let's do this. Gimana caranya? Oke, gini. DLC teman-teman, let's go. The Haze. Kamera gue kocak. Ini kamera kenapa di tengah, Bang? Ya, maaf. Maaf. Kalian ngeliatin muka gue mulu dong, guys. Kalian pengen mukul gak? Pengen mukul gak? Sorry. Gue fokus mekanik, cuy. Sorry. Oke. Seumur gue live baru sekali begitu anjay. Sorry teman-teman. Maaf. L streamer kah? Oke, ada My Bini ya di sini, ada My Bini. Tuh bibirnya masya Allah tabarakallah. Oke, next. Let's do this. Beralih misi, yes. Let's go. Pemaksit kamu diam andil ya. My Carbit. Suara aman nggak? Halo Bang Ilham, halo Kel. What's up? Halo Bang Ilham, telat gak? Enggak telat. Kalingan gak? Subtitle enggak ya, aman ya? Gue gedein dulu. Ini game suaranya agak kecil ya. Pas gak sih suaranya? Ini game PS2 kah Bang? Iya PS2. Tapi PS2 kalian ini ya siap-siap optiknya bukannya kebakar lagi guys. Copot. Bisa di PS2. Tapi copot optiknya tuh, optik yang pentil di tengahnya tuh copot tung gitu cuy anjir. Woi iya kenapa Asep buset dah. Hey Pete, I'm working on a story you might be interested in. Tangan gue pegel anjing. New one. It's about the Magia crime Jadi tangan gue pegel gara-gara udah lama guys nggak olahraga. Sakit tangan gue cok. They were in decline, but with Fisk and the demons gone, La Cosa Nostra is making a comeback. Kok dubbingnya gitu cuy? Easy Tiger. Wow. Sure, oke, good. Agak delay ya idenya ya. Apa karena gue pakai mod bahasa Indonesia ya guys? Suara aman gak sih Kel? Suara aman gak Kel? Kalian masih nonton gak? Gila, gue masih jago cuy mekanik ginian cuy. Gila, mekanik tua nih. Tolong mekanik tua. Aman Bang, oke thank you brother. Udah kelar kah streaming kamu? Apakah kamu streamingnya udah kelar gitu kan? Ini saja ketemu My Bini ya. Gue kalau disuruh pilih Black Cat apa MJ, wah tuh susah. Bagaikan kalian nanya gitu, Bang lebih sayang istri satu apa istri dua? Dua-duanya istri gitu kan? Bingung pasti jawaban kalian. Susah cok, Mary Jane apa Black Cat? Waduh, pusing. Kan kalau bisa dua kenapa harus satu gitu kan? Apalagi batasnya kan 4 gitu kan? Black Cat lah, MJ jelek. Parah cok, Kelly cok. Jadi lu nggak suka yang red hair gitu Kel, maksudnya Kel? Dio mana ini Dio? Dio tuh beda nggak datang nih Dio nih. Lagi ditabokin mama kah sore-sore disuruh mandi kah?
Boss wants that painting. We should have been in and out by now. You wanna try? Be my guest. Ini lighting terang banget sih anjir. Some Gue people do lighting anything gue udah for terang aja gue paying masih full hitam ya. price admission. Emang gue hitam guys aslinya guys. Alright. They give us any trouble, boss says kill on. Oke. He's not messing around, huh? Oke. Gue bingung mencet apaan, gue lupa. Already got those other. Ini apa ya? Eagle Vision, Eagle Vision. Kalau di ini Eagle Vision guys. Apa guys? Pencet apa guys? Yang bus, yang gitu gue lupa dah anjir. Pencetannya apa ya? Kan bukan ini. Ah goblok si Ilham anjing idiot. Nggak gitu maksudnya. For a little demonstration. Yang langsung terang gitu loh. Ininya apa tatapan kita, penglihatan kita. Jangan apa ya? Wes gila bisa begitu tapi gue sekarang. Lo mamam tuh ulti gua. Ulti gua spider robot coy. Mampus lu. Jadi kan lu flash semua anjay. Mampus lu. Mamam nih. Ini baru game yang triple E, cok. Gua kangen game-game triple E. Game triple E gua pada tamat semua, cok. Enggak ada yang bohong. Assassin's Creed belum. Spider-Man DLC juga belum nih. Lo mamam nih. Tolong. Kamu diam. Aduh, mati deh. Oke, good. Everything is good. I know some of the Ganti kostum gak sih? Ganti kostum gak sih, guys? Ganti kostum gak sih? Kostum apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rizky. Masya Allah anak soleh. Gue juga belum mandi. Lu mah emang takut air kayak kucing. Pakai kostum apa, guys? Nia. Sam Raimi ya. Aku yang komik. Oke. Aduh, komik aku belum kebuka, Skun, aku belum kebuka. Apakah kalau aku belum terbuka, kamu akan unsubscribe dan dislike video aku, Skun? Belum ada, coy. Perasaan gua token tantangan banyak dah. Kok abis sih tiba-tiba anjay? Belum ada. Kita pakai ini aja, pakai ini. Udah berapa lama nih, Bang? Baru mulai Rizky, baru mulai. Bagus banget grafiknya. For real kah? Bisa di PS2? Bisa. Itu yang gue bilang, optiknya tuh copot anjir, bukan meletus lagi. Ngejek apa kamu ngejek? Gak ada notif jir. Emang gak ada. Kamu nyalain loncengnya sayang. Kagak kok, tapi aku repost 10 kali. Oh hell nah. Pakai ini. Ini kostum favorit guys, kostum favorit ini coy. That's Frederico Sam Raimi. Fuseli and Sal Petrillo. Alias adalah Spider-Man Tobey Those guys are Maguire. part of Hammerhead's crime family, right? Why would he want the Maria? Doesn't seem like his Maria Ozawa kah? I'm gonna look around. Oh hell nah. Make Jangan sure di-searching no ya one's got it a teman-teman. different way. Maaf. I'll let you know if I find anything. Maaf adik-adik. Front door's still secure. Jangan di-searching di Better Google check ya. the other entrances. Oh, ini dia. Nah, ini maksud gua R3. Kocak. Kenapa jadi gue lempar ituan ke sono, lempar jaring ke sono. These Jadi guys ya couldn't maksud even gua park tuh. legally. Aduh kenyang, maaf. Kemana nih? Cari pelanggaran. Bentar, ini kemana sih? Inilah kalau streamer nggak proper ya. Nggak tahu jalan cerita, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba streaming gitu. Harusnya buka dulu lah minimal spoilernya gitu kan. Jadi nggak tunggu-tunggu banget, Cok. Gua kemana, kocak? Bentar. Tadi kan kuning-kuningnya di mobil ya? Gue tendangin mobil kah? Gak bisa anjay. Ini bukan GTA, Cok. Bentar. I Panen should nih. check the roof just in case. Oh, meriksa atap. Oke. Oh, iya. Thank you, Peter. Peternya sampai gemes gitu ya Allah, yang mainin gue dongo banget gitu kan. Someone cut a hole in a skylight. I'm gonna check it out. Udah diloncengin. Oh, begitu ya. Bang, sate. Iya, sate. 100 tusuk ya. Pupuk. Kenapa jadi pupuk Papa Winata ya? Kampret kamu ya. Looks that way. No sign of anyone. At all. Welcome Levi Winata. Guards Welcome. here at night? Yeah. maybe Cire soyang bang, beda game woi. There should be cameras there Dikit too. lagi polisi damai, Someone anjir. broke in. Oke. Gue gara-gara kalian gak tau jalan ceritanya guys, ya udahlah kalian aja lah ya yang baca terjemahannya ya. Gue nggak fokus ke cerita, Cok. Pokoknya Black Cat is my bini dah gitu aja pokoknya. Need a palm print to get in. Any clue about what Kostum yang happened to the anti-simbiot guards on the punya kan? inside? Anti simbiot harusnya punya sih. Coba gue cek. That a guard's hand. Actually, their Aduh udah handprint. tua, streamer tua anjir. Coba gue cek. Nih Skun tuh harus diturutin teman-teman. Skun tuh my brother ya. Dia juga setia sama aku guys. Anti Venom. Anti Venom yang mana ya?
Ini kah? Ini anti venom ini. Ada wong buat gue. Iya, jangan. Itu bini keenam, jangan. Anti venom putih hitam. Bentar, lu ngomongin Spider-Man 1 apa Spider-Man 2 nih kunyuk gitu. Ini Spider-Man 1 nih. Lu jangan spoiler gitu dong. Ini negatif kalau ini. Yang mana sih? Ini ya. Ini kayaknya nih anti venom nih. Iya. Iya bang, itu anti venom bang, kata Rojak. Tadi bener. Oke. Loh, kok jadi dia mukanya? Oh, salah. Oke. Atas permintaan Sekun ya, kita laksanakan guys. If you can't find the guards, maybe you can lift prints from the things they touched. Oh, yeah. Good idea. Always Cetakan happy to sebagian lend a ditemukan. hand. Kok si MJ suaranya agak mendesak gitu ya cuy? I were a handprint. Agak mendesak gitu. Where would I be? Ya, for your hand. What's that over there? Oke. Dapat apa nih? A flashlight. I can get a partial. Dapat senter anjir. Buat apa, Cok? Emang lu tinggal dicel-duduk anjir? Got a Duduk nih handprint. berguna nih, mati lampu mulu soalnya rumah No, gua. a part of one. Oh, Looks oke. like I'll need more. GG Rojak, iya Rojak keren. The guards just vanished. Gay banget jalannya emang iya. Wow. Iya. Find some more partial prints. Gay. Gila kalian gay dicerotin kalian guys. Maksudnya dijaring mulut kalian ya, jangan ya. Kok cerotin gitu. Mentang-mentang habis ngecerot. Maksud gua. Oke, yang kedua. Oh, di sana. Jaket. Oh, bukan jaket. Handphone. Wah, handphone Linda Dread out, Cok. Iris-pon anjir. Keren. Ntar malam kita main ini ya, Dread out ya teman-teman ya. Buat yang mau nemenin. Another one. Cool. Oke. Trained guards wouldn't leave their stuff around. Oh, like this. dikumpulin Cok tuh di sebelah kiri Unless they tuh. didn't leave voluntarily. Kurang kelingking sama jari manis, coy. Mana lagi atuh lagi? Itu lagi mana? Oh, no. Gila, gue lupa gue Spider-Man. Oh, dongo Spider-Man-nya. Oh. Gue cuma mau lu turun. Makanya teman-teman, baik boleh. Bang, boleh gak bang baik sama orang bang? Boleh. Jadi layaknya Spider-Man friendly neighborhood Spider-Man boleh gak bang? Boleh. Tapi sekolah teman-teman. Sekolah gitu maksud gue ya. Sekolah agar tidak dungu gitu. Gue kan mau turun. Ngapain lu bertengger di situ kayak burung? Lu tuh Spider-Man bukan Birdman tuh. Still warm. Oke, cekir kopi. Ngopi dulu kan. Siap. Punya apa itu? Kapal api bukan? Okay, I should have Sore enough brother, partials sore to Erdi. reconstruct What's up, the my man? handprint. Tahu gak anti venom itu kekuatan Mister Negatif sama simbiot? Spoiler dari komik pas Eddie Broken Home kena kanker. Oh, oke. Nice info. Bang, gua absen. Halo Cokro, welcome. My viewers yang sudah lama hilang, bagaimana kabarmu Cokro? Nandi, welcome Nandi. Kapan lanjut lagi Dreadout 2 Bang Martehiel? Satu gua abis baca dan Nandi baca komennya si Asep gitu, si kampret. Apa namanya? Nanti malam. Izin 1K izin. Iya, Asep. 1K keren. Pokoknya Asep tuh paling keren deh. Viewersku paling keren. Oke. Next. Astagfirullahaladzim. I should be able to Sorry get dikasih to the teka-teki scanner anjir. so it Ini takes teka-teki my nih serius data. nih. Udahlah. Nggak ada teka-teki kan? Para chat gue nggak dibaca mana sayang. Udah gue baca itu gay banget jalannya udah kocak. Tadi kan gue iniin. If I bypass Gua the respon. optic sensor, I can upload my own data. Gimana nih? Tolonglah. Kurang ya, berarti dia kurang cuy. Ntar guys, moto kompe dulu teman-teman. Moto kompe. Oke. Oh bisa diputar. Oke, nice. Harusnya ini. Nih. Oh, salah. Bentar. Salah cuy. Yang ini. Nice. 7 kurang 5. Oke, kurang goblok. MTK-nya dongo, kurang 2 dong. Oke. Naik ke atas. Oke, nice.
IQ 85 harus selesaiin puzzle. Oh hell nah, tahu aja lu. Kambing kamu skun ya. Sayonara to Itaki Mino. Oh siapa itu? Kimino. Pria solo chill guy. Oh hell dah. Guys, di sini siapa yang belum mandi, guys? Oke, pintunya kebuka, cuy. We're in. Kalau yang belum mandi teman aku ya, teman aku yang belum mandi. They're alive. Looks like they were tranquilized. No signs of a struggle. Asep belum mandi kata Rizky, keren. Kalian mandi bareng ya berdua ya? Is there a camera feed? Let me check. Let me check. Alright. Kita cek CCTV dulu. Cecetef. Camera 5. Well, that's suspicious. Siapa ini teman-teman? Turn it Siapa back pelaku on and di see if baliknya they nih? didn't want anyone looking at. It's pointing at one of the paintings in the exhibit. Ya CCTV burik anjir. Be the Maria. And no one's stolen it yet. I need to see this up close. Maaf bang, gue tiba-tiba hilang, nggak apa-apa Cokro. Cokro. Punya Discord gak? Kau punya Discord, join Discord tahu, asik. Oke. Stop promosi ham. Aduh, sampai mau quit gua. Join Discord Cokro kalau punya Discord ya. Thank you. Saya belum mandi, keren Asep keren. Asep temen aku pokoknya. Oke, yang belum mandi temen aku guys. Kita harus berpelukan lalu merodok maksud gua. Oke, next. The Maria is a brilliant example of modern pastoral impressionism. The saga of its repeated theft and recovery are almost as intriguing as the artwork itself. Siapa yang mau nyuri Looks like a lukisan pretty cuy? normal painting to me. It is. There's way more valuable stuff in that museum. So why is the Mata mafia so Spider-Man-nya worried about benjol, the iya. Hang on, MJ. Itu si Skun Someone's requestnya. Yang udah mandi bilek. Tuh, kayak ramping banget. Itu sih mustahil sih. Kalau itu terjadi sama si Rizky ya. Rizky pasti sudah jadi dodol Garut cuy. Kejepit gitu. Untung dia Spider-Man. Spider-Man could still be here. Mona Lisa bajakan emang iya, Sep. Yang bener kamu. Damn it. Mona Lisa bajakan, muka Mona Lisa diganti sama Rosalinda kah? Tell Frank we're gonna need to break out the big Rosalinda guns. Karamoy. Saya ini Superman emang iya. Gue juga belum mandi bang. Kamu temen aku Cokro ya. MJ, Hammerhead's guys called in reinforcements. They haven't spotted me yet. Good. Try to keep it that way. Oke. Kita jangan sampai terlihat teman-teman. This goes south. I'm hauling it. Alamak. Misi-misi begini nih yang gue malas nih. Worry about your job. Nice. Oke. Biar anteng itu tuh. Satu kita udah culik guys. Aman. Oh bisa di sini. Itu dia ngapain di sono? No? Kayaknya galau bener hidup ya. Kita samperin yuk. Kita paranin yuk. Sherlock tak parani. Ya gak? Oh aman. Oke. Santai. Ini Hulk. Bukan Superman tapi tapi Mulyono ya. Gue juga mau sih jadi dia. Maksudnya Pak. Oke. Maksudnya Pak Mulyono tuh tetangga gua, teman-teman, Beliau tuh rajin, teman-teman, rajin. Tukang kayu. Ya Allah ketahuan. Astaga. Cocote. Mampus lu. Oke, belum ketahuan teman-teman, belum ketahuan cuy. Musuhnya bego. Cops will be here any minute. Oke. The Ke-trigger hell with this. cutscene. Grab what you can and run. Great. Now they're looting the. Dipukul Hulk langsung bonyok. Pak D. Bang mau spoiler gak? Gue pukul kamu Skun ya. Koyo cabe gitu loh. Koyo gelem weh Bapak Mulyono. Jangan Skun, jangan spoiler ya, jangan ya Nono ya. Yang spoiler aku sumpahin gak disayang sama papa ya. The way they came in. Udah terciduk, Cok. Udah terciduk mah. Ulti lah, boy. Mampus. Aduh, gue yang mampus. He's getting away. Lu belum pernah kerja jadi PLN kan? Nih, jadi PLN tuh begitu tuh strum. Nice try, Spider-Man, but you can't stop me now. There's only one way out of here. Kenapa kalian nggak ngasih tahu? Jangan berantem sama yang itu, coy.
Kenapa nggak ada anyone person yang ngabarin gua? Kenapa gitu? Nanti lawan bos terakhirnya melawan Ilham Mart Skun kampret ya. Jadi kelanjutannya itu grafik gamenya keren bang. Iya Cokro keren. Tuh Cokro, kalian harus contoh Cokro guys. Cokro tuh viewers baik guys, ramah, rating bintang 5 gitu kan. Kalian mah gitu sih guys. Alamak si Wojang. Nih bantai dia nih cuy. Aha, mau kemana lo? Mau kemana kamu kambing? Biar diam hidup ya. Oke, is it done? Oke. Kalau mereka dia udah mati baru bantai-bantai coy. Party people, let's go. Nih. Oke. Aduh. Terlalu horny. Kalem. Katasin dulu boy. Nice. Katasin lagi boy. Gila tuh gerakan sih keren sih. Gue nggak nyangka kayak gitu sih dia. Si kunyuk. Oke, good. Oh, kita jadi jagain pintu keluarnya, guys. Gitu ya, simpelnya. Beautiful, man. So beautiful, man. Gerakan tadi, man. Gua sampai basah dikit, maksud gua sampai terkesima gitu, cuy. Ois, tidak kena. Wah, yai. Ini si gendut. Allahu Akbar, gelo gendut. Kita mesti digini dulu, guys. Nah, baru bantai. Allahumma. Taruh ada atas. Ada 2 di atas maksud gua. Hey, where are you going, man? Peter, please don't be stupid, you know. Hey, kejar-kejar maling nih. Ini maling. Taruh. Kunyuk, mau kemana lu? Bentar, gua mau combat dulu, guys. Nggak baca chat dulu. Bang, nggak apa-apa, Bang. Nggak baca chat, Bang. Soalnya Abang lagi berantem, Bang. Lagi seru. Kata siapa tuh? Kata Dio. Keren Dio. Tolong, Mama. Itu sih mati sih, meninggal sih itu. Itu sih rahang penyok. Kalau kata gua, rahang langsung lembek tuh rasanya tuh, kayak kagak punya tulang, cuy. Diadu sama dengkul Spider-Man. Alah. Aduh. Udahlah, Mas. Diam dulu. Itu yang nembakin, sumpah dah. Yang nembakin dah anaknya siapa sih? Anaknya Pak Haji Ridwan ya, anjir. Ini yang nembak. Diam. Duh. Ngehit mencet bawah. Mencet bawah. Gue masih cut. Sakit banget loh yang nembakin. Aduh, diam dah Spider-Man dah. Lagi Spider-Man kayak kancil kagak bisa diem. Allah. Ini yang pakai pistol dulu nih, coy. Ntar guys. Gak serius ini. Ntar gue baca chat ntar. Apa sih nangkring di atas? Siapa yang nyuruh? Panjul. Peter Panjul anjay. Bukan Peter Parker ini mah. Sakit banget anjir. Si monyet pes anak dajal. Cok, gimana cok caranya, cok? Caranya gimana, cok? Caranya gimana, guys? Grafik gamenya keren, Bang. Copy paste si Rizky kampret. Aku juga power bank ya. Sudah. Aku sering kasih motivasi sama kamu. Keren, Skun. THR dapat berapa, Bang? Kalau banyak bagi, soalnya gue dapat dikit. Gue udah tua anjir. Gue yang bagi-bagi THR, kocak. Dadah, Bang, mau MLR. Rizky, kamu parah, Rizky. Kamu ninggalin aku. Rizky. Aku sedih. Gue gemes deh tuh yang nembak-nembak, cok. Yang nembak-nembak gak ada akhlak, anjir. Gak pernah ngaji kecilnya. Kecilnya gak diajanin, anjir. Mampus tuh. Au. Oke, kita fokus sama yang ini aja ya. Fokus sama yang bawa file aja. Ush. Oke, ada 2. Apa kontrolnya si Peter tuh? Astaga, kagak ke situ. Mati dah gua. Halo, baby. Kamu nyamperin aku ternyata. Aku baru mau menghardik diriku sendiri. Ikut. Oke, muncul lagi dia si monyet. Oke, good. Gini nih harusnya nih cara mainnya, kita jangan terlalu open, cuy. Taruh.
Alah, jangan dia. Ya boleh dah, bantai dikit. Astaga, awas, awas, awas. Awas! Ah! Ulti! Buset, gue pengen ditampol sama yang babon, cok. Oke, good. Everything is under control, guys. Noval, halo Noval. Holy shit. Halo Noval. What's up? Ntar ya Noval ya. Nanti aku baca chat ya. Ntar ya. Allah, si babon anak nakal suka mencuri tele. Nih. You guys are really bad at this. Oke, good. Everything is good. Oh shit, tidak kena. Nih biar anteng hidup lu. What the hell, diam kamu. Ada lagi gak? Ish. Ada lagi gak? Nggak ada, bener nih. Just gak? Nggak ada ya? Oke, bantai-bantai cuy. Saatnya kita bantai-bantai. Tapi sapi apa yang bisa terbang? Apa tuh? Sapi Derman. Nopal. Oh shit, tidak kena. Astaga. Mampus lu, nempel lu kayak biji. Ai. Aduh, si babon gak bisa dikitin jauh. Salah, stiker sapi ditaruh di pesawat. Oh hell nah. Kepikiran lu ya ke sono ya. Kepikiran kamu Noval ya. Stiker sapi ditempel di pesawat, cok. Siapa yang nyangka? Nice move. Not a bad move kalau kata si Aida Wong. Mana lagi kita? Udah kan? Udah kelar, cok. Loh. Oh, sono masih ada satu. Astagfirullahaladzim, lu ngapain di sono? Lu ngapain? Gue di sini, woi. Mana itu? Tuh, lihat. Lihat tuh. Iya. Death wish, huh? Son, you're alone in here, you mother lava. Dan lu tuh ngadepin gua gitu, Spider-Man gitu. Gue sih mendingan surrender lu, mendingan langsung bilang gitu sama Spider-Man, ya Spider-Man, yuk sholat tobat yuk bareng-bareng yuk gitu kalau gua, menurut gua ya. Bisa apa yang kuat, bisa apa tuh? What about the Maria? This could have all been a distraction. My thoughts exactly. I'll head back there. Hopefully the glass was thick enough. Rizky kan udah live ya. Rizky bilang jalannya kayak boti, bener sih anjir. Patahnya geol-geol coy. Security wall's intact and bulletproof. Nobody's getting near the Maria anytime soon. Mission accomplished then? I hope so. Yeah, I am gonna have to call you right back. Yes, Why? matin. What's going Matin. on? Okay, good, nice. You look good. You look so good, you know? You too. Damn, man. Oh, Gila, tuh baju I mean, ketat you know, banget a by the way. So, you swinging solo now? Or back with your ex? it's a lot of questions. I'm just curious. Yeah, I hear that's bad for cats. Aku napegang botol manusia laba-laba. What the freak? I was just waiting for the right moment. Look behind you. Itu baju ya, kostum ya. Kalau bisa teriak-teriak tuh. Tolong, kesempitan, tolong gitu kalau gue bilang ya. Sempit gitu. Oh hell nah, yang bawa basoka berapa biji tuh? Oh shit, here we go again. Ya mate kudasai. Woohoo. Let's time to fight, baby. Set tuh siapa sih yang pakai basoka? Masa kecilnya nggak pernah dibeliin Hot Wheels ya anjir. Musuh. Ala, kau disayang. Oke, good. Wes, mampus lu. Oke, ulti baby. Oh, itu sih kalau nggak meninggal, itu orang sakti menurut gua ya. Kalau nggak mati, kalau sampai nggak mati gitu, itu orang sakti tuh cuy. Dipukulin berapa kali tuh sama Spider-Man anjay. Kagak mati sih, dewa anjay, God of War anjir, Kratos. Patah tuh leher. Kretek. Oke, good. Mana gue? Tolong. Oke, good. Keren, epic moment coy. Oke, good.
Nih, dut, tak gendut, dut. Allah. Oh, tembakin temen lu sendiri itu. Nih, lu makan di bangku. Allahum astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih, lu makan nih gading serpong. Oke, good. Hop. Kan di atas bisa diam dulu gak? Bisa antang-antang dulu gak? Diam-diam gitu, di kaleng gitu, diam-diam gitu. Ntar juga gue paranin. Allah, punya IQ dongo banget sih. Allah Akbar, Peter Parker. Oh my god. Tobat gue malu mah. Gue mau kesono, cok. Susah kali. Gue berantemnya bukan sama musuh anjir, sama Spider-Man itu sendiri, cok. Nih, mau kesono. Please. Nah, gini loh maksud gue. Gini maksud gue dari tadi, Pak Ilul. Woi, main basoka ya. Gue beli pistol air dah biar enggak ribet kampret lu. Oke, good. Halo Bang Ilham, halo Claude, halo. Ada viewersnya Bang Kelly guys. I like Halo, your new Claude. tricks. And I'm tired of your old ones. Selamat datang di channel Martial ya, by the way. Weren't you gonna stop stealing art? Who said I'm here for the art? What Dipatahin. are you doing? Oh, flash disk. Think you Isinya apa have itu? lives to save. Full collection, IK. Maksud gua Again. informasi. Keren, epic tos momentos cuy. Itu sih kalau nggak mencret di celana minimal jantung tuh bertegangan tinggi gitu. Batu depan komok, cok. Itu kalau jaringnya lepas sudah lajim hidupnya, cok. Ran into an old friend. Who? Trouble. Miss you tanda love. Guys. Dari si unyu si Black Cat. Gwen Venom X. Okay. Gwen Venom X, wait, what? So Black Kok ada Cat Venom was ya? the one who went in through the roof? She was working with Hammerhead's guys? Yeah. She was probably watching me the whole time I was in there. Just tell me you didn't let her get away with the Maria. She didn't. Good. She smashed it and stole a data drive hidden in the frame. What? Iya, ada flash disk di dalamnya. Sorry. Oh, isinya apa? So, what do you think was on that drive? Good question. I'll start asking around. Tapi keren I guess juga I'll nih start kostumnya. following cat prints. Requestan si Skun. Keren juga anti Venom. All units, we have reports of an explosion in the vicinity. Okay, of let's do Times this. Square and Bryant. Go to the mission. Wihii. Allah, salah. Disujud. Wih. Oke. Petan kocak. Bisa fast travel gak sih? Oh, bisa coy. Pas apaan ini? Twitternya ini si Spider-Man. Kagak deh. Makasih. Twitter gue lebih bagus isinya. Dibiarin begitu aja orang yang tadi. Iya, karena itu mantannya dia. Bang, ini Space War ya? Iya, Space War. It's all good, Spidey. Don't worry about it. Kampret Levi. Oke, good. Looks like another car bomb. Which family set it up this time? Hammerhead again? Probably. Might be more nearby. Ini DLC-nya tuh 3 guys, by the way. The bomb squad. 3 apa 2 ya? Bombs Lupa. under things? Time to go small. Coba deh, cek dulu. DLC-nya tuh banyak cuy. 1, 2, 3. Wah. Setuju gak guys kalau kita kelar The Haze si Black Cat? Ini nggak usah guys. Nggak usah gak sih? Jelek mukanya jelek. Nih aja gak sih langsung? Ada My Bini juga coy di sini coy. Udah. Bang, mainin Tour Force gak? Enggak main ya. Aku nggak main ya. Pokoknya langsung The Haze, langsung lompat ke sini cuy. Silver Lining. Wah. Karbitan, kamu diam. Spider bot. Okay, Oh, ada bom buddy. itu bom anjir. The other explosives. Oh, maaf, gue kagak tahu. Gimana ini? This one's disabled. Alright. Time to find the rest. Mana lagi? Coy? Loh. Gimana sih?
Oh, liatin itu yang bulat-bulat ya, yang bulat-bulat ya, yang bulat-bulat ya. Look for the blinking lights on the bomb triggers. Apa sih? Ah, tuh bunyi tuh. Oh, ini coy. Mana? Bomb should give off a soft Oh, beeping sini. sound when I'm disarmed. Gelo, Need to dalam. find the others. Di mana lagi, guys? Di mana lagi, cuy? Oke, suara makin gede. Oh, di situ, di Spider situ. bottle see the Oh, tuh bomb tapi triggers. ibu anjir. Got it. Just one left. One left. One left, one left, one left di mana? Oh, tempat sampah, coy. Alright. That's the last GG one. gak? Gara-gara bukannya jelek lah ya. Iya, ibu-ibu sampai kontal begitu anjir. Wah. Gelo. Terkejoet aku katanya begitu, cuy. Oke. Mana lagi misinya? Give me misi, man. Aduh, kaki gua. Hello? Siapa itu? Spider-Man? Dead Maki, siapa lagi Dead Maki? I got your number from a friend in the force. I bet I know which friend. What can I do you for, detective? Probably better if we spoke in Aduh, Dead Maki bentar. Bisa fast travel gak? Oh, bisa. Aduh, salah buka IG, buka Instagram, buka Twitter Spider-Man mulu, anjir. Fast travel. Gak GG, Bang. Ah, kamu jangan gitu dong, Cokro. Kamu kan teman aku. Detective Mackey. I got your number from a friend in the force. I bet I know which friend. What can I do you for, detective? Probably better if we spoke in person. Can you stop by the Greenwich precinct when you get a chance? Greenwich. I hear you like meeting on rooftops. Sure thing. See you in a few. This will Alright. keep me busy while I wait to hear from MJ. Siap. That museum heist was crazy. It's not Black Cat's style to work with guys like Hammerhead. Hope MJ Sakit can hati find lo out ya. the story behind that data drive. Maaf guys, spek. Bang, kenapa Poppy panas? Yang panas sih menurut gue sih Black Cat sih. Nggak tahu Bang Erdi, kenapa? All units on alert. Yang panas sih menurut gue Black Cat ya. Mackie, I presume? Explosive. Thanks for coming. I want to talk to you about the Black Karena kalau dingin pop ice, Bang. Oh, hell nah. Not the Iya. new cat. The old one. 20 years Narik. Keren, Erdi. Black Cat. Keren. Kamu masih muda, lawakan kamu udah kaya bapak-bapak umur 50 What tahun. happened to the original? He died in prison. But we never found Nice all the jokes. paintings he stole. I've got a new lead, but the department doesn't want to waste resources. Sama lagi on- jawabannya masih Claude. Wasting resources is kind of my specialty. Great. Head to this location. I'll fill you in on the way. Oke, ke Stanley anjay. Oh, Pak. Nyebat dulu kita, Pak. Nyebat dulu. Rokok dulu kita, Pak. Ngerokok dulu, Pak. Nyebat dulu, chill gitu gak sih? Chill dulu gak sih? Aku masih di bawah umur. Giliran begini lu bilang lu di bawah umur ya, kampret. Gimana, Pak? Kontrakan rumah, Pak. Udah ditempatin belum, Pak? Oh, gitu. Iya. Terus itu LC yang sering Bapak sewa gimana? HIV kena gak? Oke. Maaf adik-adik, jok saya agak dewasa sekarang ya. Jok saya agak dewasa loh sekarang loh. Agak serem loh Martial ini. Kalian bisa cepet dewasa guys, nontonin gua guys. Retiring soon, and this case is my biggest loose end. So I went through the files to give it one last shot. The old cat preferred to steal art. But right before he got busted, Kucing tua, oh maksudnya si he hit a Black smoke Cat. detector factory. Smoke detectors. That's random. Smoke detector apalagi anjir. He stole the americium 241 inside. Americium We thought he 241. had a buyer for the radioisotopes, but I was watching a movie the other night and saw something that gave me an Acah idea. siapa, Acah? What if he bentar. tagged the paintings he stole with those isotopes in order to help him find them once he got out? What movie were you watching? Wait, don't tell me. Spoilers. So I was thinking, if we track the isotope, we could find the stolen paintings. I have a scintillation counter in Bang my Ilham lu tinggal di kota mana sebenarnya? Jakarta kah? Jakarta pinggirnya lagi. Kamu tahu gak Jakarta pinggir tuh di mana? Ayo, tebakan. Ayo, nilai geografi kamu bagus apa enggak? Ayo. Jakarta pinggirnya lagi, pinggir Jakarta. Di mana kah itu? Deng. Guys, ada ada Sabian anjay. Ada Sabian versi agak burik dikit sih. Gila keren, Cok. Ada Indonesia, cuy. Ada si Kila Hadil Art anjay. Matak fi masaha. Gokil, Cok. Ada Nisa Sabian bejir. Oh hell nah.
Keren cuy. Anjir lagu itu lagi ya. Banjar, mata lu Banjar ya. Jauh bet jauh. Nggak tahu bang, aku di Tangerang, Aku di Tangerang Herdi. Provinsi Banten anjay. Tangerang provinsi Banten. Makanya kalau ke Tangerang siap-siap ketemu aku guys. Aku muter-muterin Tangerang mulu soalnya. Hup. Oke good. Di atas genteng lagi. Kayaknya Spider-Man tuh kagak pernah ada misi normal gitu guys, di bawah tanah gitu. Makanya di bawah tanah. Gorong-gorong curut dia. Apa? Maksudnya di darat gitu. Pasti misinya di atas gunung. Di atas gunung, di atas gedung. Agak-agak abnormal manusia satu ini ya. Ini di atas gedung nih cuy. I think I'm close to one of those stolen paintings. Kelewatan. Gimana itu? Bang, cosplay Spider-Man nyeker ya. Oh iya, karena dia miskin guys, Spider-Man guys. Bener juga, bener. Nanti aku cosplay ya. Aku cosplay Spider-Man versi bugil aja, mau gak kalian? Jadi gue tinggal buka baju doang cuy. Mau gak? Ini di mana cuy? It's the easiest way to break this thing open. Oh ini. Boleh. Oh hell nah zero hell nah. Gua nggak expect jawaban tuh boleh sih. Detective, I found a stolen Spider-Man darat itu namanya bang. Iya ya. in a fake power box. Bawah tanah gak tuh salah ngomong. Gue kira di Bandung soalnya mirip Dilan. Someone pick it up. In the meantime, I'll send you some other locations we know Hardy frequented. Sounds good. Iqbal Ramadan. Did you say Hardy? Iqbal Martahiel cuy. Bukan Iqbal Ramadan cuy. Iqbal Martahiel ya, ingat ya nama gue. Nama gue sekarang gue kalau dipanggil Ilham gak nengok gue. Iqbal Ramadan Martahiel. Iqbal Martahiel Ramadan gue sekarang namanya cuy. Ya. Gue udah bikin nasi kuning ya. Ditunggu ya. Zero bener-bener ampun sama Zero. Cosplay superior Spider-Man aja tapi butuh dana $1 miliar. Yang bener kamu skun gila 1M cok. 1M dengan gue beli kontrakan 10 pintu coy. Keren anjir. Boleh nanti gue kabarin ke grup ibu-ibu arisan. Oh hell nah. Welcome Bang Randy. Welcome Randy. Randy baru datang. Maaf. Gue baca komennya dulu baru diucapin welcome cuy. Iqbal cowboy senior. Udah tua, cowboy senior sekarang cok. Kayak inget dulu Ilham Martahiel jadi ketua geng. Tapi itu cerita lama lah. Lo jangan dibongkar gitu lah RD. Lo jangan dibongkar gitu cuy. Gila RD mah bongkar-bongkar di live. Jangan bongkar-bongkar lah. Kan gua anak buahnya John K. Anak buahnya John K. Tahu gak kalian John K? Era kalian tahu gak John K? Coba buka di Google. John K. Wah tuh paling ditakutin dulu cuy. Se Indonesia cuy. Bukan sekota lagi dia. Dia yang konon katanya bisa lepas dari penjara Nusa Kambangan cuy. Just info ya. Jadi pengetahuan tuh di Ilham Martahiel harus kuat guys. John K tuh tahu Zero soalnya umurnya sama gue gak jauh. Nama gamenya apa bang? Plants vs Zombie. Halo Maya bang, halo dia. Johnny Hacker. Tinggal dipasang lagi bang kalau dibongkar. Aku tahunya John Martil keren juga lu. Keren lu cu, John Martil cu. Baru pulang nih cuy, pulang langsung hujan gede, langsung mandi. Oh, di Bandung lagi hujan ya? Di Jakarta panas cu. Keren juga tuh John Martil. Gimana kalau kita tuker nama channel guys, John Martil guys. Itu juga. Jadi gue jadi anomali beda cuy. Aduh kenyang. Pasti mandi hujan. Aku pulang kerja langsung kerja mulu lu ya tipes. Sakit kuning ntar lu Bang Zero jangan ya. Istirahat. Rehat. Gue taunya John Martil. Ikan hiu goyang-goyang. I love you Randy. Si Randy. Ampun lu. Di ujung brung di ujung kota ini. Video lagi mandi hujan tanpa kolor. Lagunya lagu apa itu? Itu lagu terdebes anjir. Gue tiba-tiba nyiptain lagu tentang Dio yang gak pakai kolor gitu. Cakep.
Bacot ya Jonah Jameson. Tuh tolong dong di resletingin mulutnya, resletingin guys, di ombre. Diobras. Kebesukan tukang jahit, obras saya mulutnya, bibirnya kagak bisa diem anjir. Kayak streamer. Wah. Gue dong. Now, I realize this is pretentious navel-gazing modern art. Soup cans and ink Ilham Martil 4 menit viral. Oh hell dah. Perbedaan kolor dan sempak. Kolor itu biasanya tempat buat bijinya tuh lebih gede guys. Kalau kolor, tempat bijinya ini lebih gede biasanya. Cuma kalau sempak itu normal gitu kan. Enggak, lu mesti nanya itu ya Zero ya. Mesti ya nanya gituan ya. Anjir, dia jadi pemain WWE anjir. Pakai sempak doang, Cok. Jai bro telah menciptakan lagu top 1 dunia. Kapan end streaming? Apa? Kapan end streaming pas live tadi? Pokoknya gue live tadi 2 jam yuk. Ini apa? Ini kita ngapain? Udah diemin aja lah biar polisi kerja. Udah diemin guys. Udah biarin aja, biar kerja polisinya nggak kerja guys. Spider-Man mulu, dia digaji kagak gua. Gaji lu buat gua dah gitu kan. Heran gua mah. Bantai cuy. Tolong. Wes ulti langsung coy. Oke, good. Sini lu. Good. Gua paling demen ulti yang ini cuy, karena semua pada diem coy. Ulti yang apa, robot listrik, gua paling demen itu. Menurut gua ulti paling berguna itu cuy. Kalau yang jaring bagus, tapi jaring kadang kan kalau nggak nempel sama tembok nggak ini guys. Gimana cara gua ngalahinnya babi? Oke, good. Sini gak mana? Tolong Kaseto. Tolong aku anak di bawah umur. Astagfirullah, guys, diam dulu lah. Gua ngurusin yang babon dulu ini. Mampus, mati lu. Tuh yang pakai tembakan tolong ya. Main Tamiya aja lu, jangan main pistol. Wait. Basah gua basah. Ngeliat Spider-Man berputar-putar gitu gua basah, men. Gua basah dikit, keluar dikit. CRT. Gila, tuh sih gerakan paling beautiful, men. Gerakan paling dia beautiful itu, men. Gila. Dijepit, diputer-puter. Gila. Tuh titit bergoyang-goyang, Cok. Anomali til martil. Til Ilham Martis. Anomali berbahaya. Ih, takutnya. Oh hell nah. Bang, gue suka mikir, kalau gue nampol nyamuk, gimana ya kalau ternyata yang gue tampol itu tulang keluarganya. Gue kawinin janda nyamuknya. Oke, next. Tumben banget deh live siang sama sore gini, biasanya lagi kerja. Wah, dia berarti pas live nggak merhatiin live aku, kamu. Aku udah curhat padahal di live lo. Malas ya bang? Malas. Kenapa sayang? Nggak malas kok. Abseng. Welcome Fajar, brother. Welcome brother Fajar. Til Ilham. Video kayaknya terobsesi sama pentil guys. Kayak apa ya? Anak apa adek gue satu itu, Cok. Gue rukia dikit lagi anjir. Tolong. Nih lu biar anteng. Allah. Tembak kita temen sendiri. Hahaha. Ada di lagi, Cok. Nih botak. Makan nih botak. Mati, meninggal tuh. Cok, meninggalnya gak estetik, Cok. Bentar kita review dulu, Cok. Kita review dulu adik-adik. Meninggalnya kakinya naik, Cok. Kakinya ngejelimet anjir. Kalian kalau yang bisa gitu, posisi kakinya begitu, tag gue di Instagram, gue kasih 200.000 coy. Beneran. Kakinya begini, Cok. Begini anjir. Gelo. Itu azab namanya. Lagi main Gatling gun. Ini tuh bukan GTA San Andreas, tau gak? Alright, I give up. Enggak canda bro. Apakah berhasil nangkep lalat? Itu rare moment, gila. Itu adalah titisan Spider-Man ya, Claude ya kalau bisa ya. Gini pakai sumpit. Gayaan gue nangkep nyamuk pakai sumpit. Gue pakai sumpitnya gak bisa guys. Fun fact tentang Ilham Martil ya. Orangnya gak bisa pakai sumpit cuy, beneran. Gue pakai sumpit gak bisa guys. Pasti minta itu garpu.
Beneran. Kalau enggak gue megangnya bukan gini guys, One of the tapi other gini. Loggia families has a front Gini, row jadi gue legally. jepit. Gimana ya nyontoinnya? Cicero's, I think. Maybe I can still Nih biasanya kan gini nih orang nih, biasanya kan gini. Nih gue gini cok, megangnya. Jadi gini nih, She now. jepit. Gak bisa gue gak bisa pakai supit. Oi kenapa Sep? Ah males sama Cokro, males Cokro. Cokro jadi tercemar jadi tidak baik guys gara-gara Asep guys. Kalau kita megang Atom There's the bodega. Oke. All right, Felicia, where are you? Oh iya Felicia cok namanya cok si Black Cat. Nama aslinya. Gila ada cakaran Black Cat guys. Kalau gue jilat men. Ada cakaran Black Cat gue jilat ya. Kalau gue gitu kan. Siapa yang suruh jumping ke belakang? So ganteng banget lu. Oke. Huh, rooftop asphalt. Looks like I'm going up. Asep pembawaan laki. Bang, gue lagi buat JJ. Ngejek. JJ ngejek. Kok JJ ngejek? Hebat kamu Til, hebat lah. Hup. Oke, good. Mati. There's her stakeout gear. What were you Gue looking at, males nih misi yang ini nih, Cok. Pada. Gue males nih misi yang ini nih. Oh, ini nih kelihatan. Gotcha. Oke. Gue kalau di wow. Gue kalau di main misi susah, Cok, nyarinya. Side quest padahal. Ini di main misi karena main misi kali ya. Slow motion. Anjay keren. Hup. Oke, good. Wah, di dalam satu ruangan berdua Black Cat langsung. Oh, hey Spider. Hai bubis, maksud gua hai bulat, maksud gua hai Black Cat. I like to play. Spider-Man! He's working with the cat! Get him! Ah shit, here we go again, man. Tolong. Mamam nih. Woi, shit, tidak kena. Astagfirullah. Allahu Akbar, Pak. Udahlah, Pak. Mending Bapak cari amal deh daripada pegang gatling gun. Allahumma. Oh, ulti dong. Aw, sakitnya. Mampus lu. Setrum dah lu pada lu. Ini yang babon nih. Nih yang babon. Mati, ninggal. Mampus. Oke, mati dia. Taruh. Mode inian dulu, guys. Sian banget orang. Kesian banget tuh. Itu dari sekian banyak yang musuh Spider-Man paling sian, Cok. Udah kesetrum, ketiban. Jadi ayam geprek, Cok. Jadi dodol Garut. Nice. Aduh. Allahu Akbar. Si babon bener-bener. Nice. Beautiful. Good Spidey. Oh shit. Tolong. Mamam tuh. Oh shit. Mampus lu. Oke, good. Ini si babon diam dulu deh. Udah diam. Lu nafsu banget sama Spider-Man. Mamam tuh. Ini lagi. Astaga. Shit, abis. Allah. Yahoo, bye-bye. Tewas mengenaskan. Oh shit, darah gua. Nih, makan semen 3 roda anjir. Mamam tuh. Makan nih. Ada lagi gak yang bisa gue lempar? Kalau ngelempar tuh satisfying, cuy. Oke, good. Halo Bang Huda. Lu mah biasa gue di DC. Peter Parker kah? Peter Parker banget. Bang, besok Selasa, besok Minggu. Nggak ada Selasa ya. Bang, gue pergi mau main. Nggak boleh, Cokro. Nggak boleh. Stupid oh hell nah. Dia keluar ngatain gue stupid gitu loh. Cokro tuh anaknya siapa sih, guys? Anaknya Babe Wawan ya menurut gue ya. Bang, kemana di Mas XD? Nggak tahu, sayang. Maka nanti malam kita lanjut DO2 atau ngobrol hub DO2, brother. Let's go. Persiapkan baterai kalian, guys. Kita malam akan bertemu Linda si kenyal. I like watching you. Oh shit. Reminds me of old times. What's on that drive?
Not entirely sure, to be honest. Then why are you stealing it? If I don't, Gila, posisi dari belakang sih keren juga ya. Kostumnya guys keren, mengkilap gitu loh kalau dia dari belakang. Wait, your son? Your son? Wait, what? Damn it. Felicia has a son? Can't be. I mean, it could be, and I could be. No. I'm not gonna think about that right now. MJ, I found the cat, but she got away. Felicia punya anak coy. Black Cat punya anak dari Spider-Man. Gila, kawin silang antara laba-laba dan kucing. Dan pasti gue tunggu jandamu nak. Gue tunggu jandamu Black Cat. Call me baby. Oh hell nah. Dia punya anak cok. Dia punya anak. Yo, jadikan seseorang jadi moderator biar nggak ada yang ngejek dan jangan gue. Gak apa-apa. Cokro gak apa-apa. Bercanda dia itu. Ya baterai 1. Malas gue mah sama Asep. Asep sekarang sombong yuk. How methodical of Asep her. si saudara bocil kematian itu sombong dia, udah 1000 subscriber, sombong dia, Each sombong. family has a drive. Wonder what's on 'em. Did you learn anything else? Well, not much. Dia punya anak cok, si Felicia cok, anjay. She's helping Hammerhead make a power Gila, play on the other crime udah families. skidi-skidi cok sama Could end Peter badly Parker for anjir. everyone. The last thing Udah to see berike-ike is a kimochi. gang war. Karena buat yang nggak tahu, Black Cat tuh mantannya Spider-Man guys ceritanya di sini. Di real life juga kok. Bahkan mereka di komik beberapa komik. Kok di real life sih? Di komik maksud gua. Di komik beberapa di beberapa komik mereka sampai pacaran guys, sampai nikah bahkan sama si Black Cat later. Tapi Peter Parker kalau lagi skidi-skidi keluarnya tuh sel sperma apa jaring Spider-Man ya guys. Maksud gua oke, next. Gak usah dibahas lah anjir. Something tells me those guys weren't released for Kenapa good gue mesti bahas behavior. itu ya? Better get over there and check it out. Kira-kira keluar jaring apa itu? Astaga Tuhan. Iya sombong Asep. Asep don sombong. Kalau sombong gas tendang sampai bulan. Tidak. Keduanya bisa keluar cairan putih. Ekspresi Randy. Ekspresi Randy. Deng. Enggak guys, gue penasaran doang. Emang gue gak boleh nanya guys. Gak boleh nanya. Karena di komik gak pernah diceritain cuy. Keluarnya apa gitu. Di komik tuh gak pernah diceritain guys. Keluarnya itu kayak manusia normal apa jaring gitu kan. Ya Felicia punya anak cowok. Bang, tapi Peter sama Felicia atau Black Cat belum nikah bang. Ya udah sih guys. Namanya juga kebobolan. Emang di Indo nggak ada guys. Kalian cek kosan guys, kosan bebas ya. Tentu rumput keluar. Sama bejatnya Indonesia juga, bukan luar negeri doang cowok. Berarti lagi apes nih Peter Parker nih. Tiba-tiba punya anak. Bocor mungkin kondomnya cowok. Udah. Penontonku banyak anak-anak anjing. Keluar laba-laba itu serem sih. Itu serem sih Randy menurut gue ya. Begitu trut ya kan. Keluarnya laba-laba itu serem kalau menurut gue. Terus si Felicia geli di dalam. Oh hell nah. Aduh maaf guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi trauma kayak Dio 1. Kenapa Dio? What the hell? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Yulian. Welcome. Anaknya pasti penuh dengan warna putih ya. SCU skun ya. Kampret ya skun ya. Oh tidak, aku sangat polos. Hey, kamu yang terusin ya Randy ya. Bang, boleh request gam nggak? Boleh, Yulian. Nah, Yulian kan udah masuk Discord kan? Request di Discord aja, nanti aku baca. Penting keluar dah, jangan Dio, ampun. Gue klarifikasi guys. Maaf guys aja atas jokes yang 18 tahun plus ya teman-teman ya. Maaf ya Dio ya, jangan marah ya. Aku klarifikasi guys. Aku minta maaf. Aku minta maaf para viewers yang masih di bawah umur. Aku minta maaf ya guys ya. Aku minta maaf ya teman-teman ya. Aku minta maaf ya.
Kampret. Oke. Bersujud dulu. Oh hell nah. Ada Ruby. Guys, udah guys. Udah guys. Ada Ruby, ada Dio. Aduh, Cok. Ada anak-anak di bawah umur semua, Cok. Udah, Cok. Cukup ya. Cukup. Soalnya Discordku tak hapus kok, Bang. Malas buka Discord. Oh, iya, kamu mau request apa? Halo Ruby. Ruby datang emot senyum, guys. Gara-gara kalian, guys. Dia kecewa, guys. Dia adik online gua, guys. Jangan gitu. Bersujud dulu. Mata lu kotak. Nggak ada. Jok kalau lontong keluarnya koput. Oke, next. Jangan diterusin, Ilham, please. Jangan diterusin. Ada Ruby, jangan diterusin. Ayo. Oke. Ini kita bantai-bantai nih, cuy. Bentar dulu. Bentar, cuy. Yang gede bisa ditangkap gak sih? Gak bisa, anjir. Bahaya, cok. Tapi daripada kagak sama sekali, guys. Iya gak sih? Daripada nggak sama sekali, guys. Mending kita culik aja. Oh, enggak ketahuan, guys. Aman. Bego. Ini bego, guys. Musuhnya blow on. Kalem. Ilham, stay humble. Kita kecoh dulu kesini, guys. Oke, biar neneng ke sono si dungu ya. Atau kita pancing ke sini. Oke. Kok masih nice. Aman dong harusnya. Nih, kalian lihat nih. Ketika profesional Spider-Man main ya, guys ya. Oke, tarik lagi. Oke, good. Nice. Aduh, salah anjir. Kenapa mencet segitiga, Ilham? Ya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Salah pencet. Skill isu. Kalau itu benar skill isu, guys. Harusnya mencet kotak. Kenapa gue mencet segitiga, anjay? Tapi kalian lihat nih, Cok. Kalian lihat no damage, cuy. No damage tuh, kalian lihat, coy. Ketika veteran Spider-Man main, coy. Iya kan? No damage, coy. Gokil. Profesional ya katanya. Salah pencet. Yang profesional langsung babar, Lebih susah nggak barbar, cuy. Game ini, cuy. Ya gak sih, teman-teman? Alhamdulillah kenyang gua sampai. Alhamdulillah kenyang. Anjay. Ini apa? Spider-Man! Wasn't that exciting? Perfect way to kick off my brand new show. Live streaming dia live streaming, cuy. Siaran langsung, keren. Infokan nama channelnya segera. Because if you don't, my fans will get angry and people will die. I just love reality shows, don't you? Bang, coba main game I Am Jesus Christ, Bang. Katanya sih gamenya bagus, guys. Gamenya bagus katanya. Tapi mohon maaf nih, Yulian, aku nggak enak mainnya, nggak enak gitu. Kalau aku main I Am Jesus Christ ya. Bang Winda main, Bang Winda. Mainin coba cek Bang Winda deh. Soalnya bukan ranah aku nih, Yulian. Mohon maaf. Ada aja requestnya, heran gue. Bagus sih gamenya. Gue nonton kok, Bang Winda. Jujur gue nonton, teman-teman. Bang, nonton gak, Bang Winda live streaming I Am Jesus Christ? Nonton. Sampai habis gue nonton. Dan gamenya seru. Dari secara segi game ya. Kalau segi cerita, gue nggak bisa komentar karena gue beda server, teman-teman. Cuman kalau dari segi game, termasuk game yang bagus, coy. Dia. Gue nonton. Ini kemana, Skun? Udah nggak apa-apa, Bang. Soalnya seru kok. Nggak ngeri ya, channel gue hilang. ngeri. Jokes aja, Ham, tapi jangan nyasar. Coba collab sama siapa? Oi, kenapa, Sep? Ini kemana, Skun? Biar ada gunanya dikit, Skun.
Ini kemana, Skun? Nggak ada misi utama, guys. Apakah harus end sekarang? Harus end sekarang kah? Kalau beda server, beda apa tuh? Kalau beda server, beda lain nggak apa-apa, Bang. Penting itu buat negara negara Indonesia yang kucinta. Iya, bener, setuju. Setuju banget aku. Bineka Tunggal Ika. Cuman nggak gitu konsepnya, gak sih, Yuli? Really? How? Kalau sama tetanggamu dance. Oh, Bang Ilham. Bang Den. Kang Den. Tar aku collab. Karena toleransi. Justru karena aku toleransi, aku nggak mau main, takut. I don't know. Cara memahami toleransi itu nggak gitu ya, Yulian, adikku sayang. Cara toleransi itu kalau di dalam Islam kan lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agamamu, agamaku. Ya udah. Biarin I am Jesus Christ itu dimainin sama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang non muslim gitu. Kita yang muslim udah cukup nontonin aja. Gue nonton kok, jujur. Masa gue mesti tunjukin historinya sih, guys? Gue nonton kok, seru kok game-nya. Grafiknya bagus. Gue juga bisa belajar agama-agama yang lain, guys. Maksudnya agama selain Islam gitu kan. Bagus kok, bagus. Oi Bang, kenapa sih Sep lu? Oi doang, gue tabuk lu ya. Mati 20 cuy. Udah setengah 6, guys. Siap-siap maghrib ya. Gak usah takut, Bang, biar Anda tahu agamanya Kristen. Karena di viewers Anda Kristen semua. Oh hell nah. Guys, emang kalian Kristen, guys? Kalian bukannya nyembah kaleng sarden, guys? Apakah kalian tempe? Kalian bukannya nyembah kaleng sarden, guys? Viewers aku tuh nyembahnya kaleng sarden, Yulian. Kamu salah. Apakah kalian tempe? Kenapa Claude sayang? Emang iya banget. Baca cetaku yang atas. Emang kenapa gitu? Bisa tumben live siang sama sore, please. Ntar di DC gue kasih tau. Bang, aku nggak vote. Kita musuhan, Gawer. Welcome ya, Gawer. Kamu kemana aja? Kamu di streamer tetangga ya, kamu ya? Kamu sering mampirnya di streamer tetangga ya? Enggak, bercanda, Gawer. Welcome ya. Welcome, brother. How are you today, brother? Gimana kabar ente hari ini? What happened here? Spider-Man, I heard someone Gawar stole a red tuh. book or something. Is the guard gonna Hiu. be okay? Gawar tuh nonton gue main Hiu cuy waktu itu. Basically a flash burn of his cornea. Bukannya viewer anak Kristen ya? Enggak, nyembah kaleng sarden sama kaleng kerupuk. Salah I need Julian. to check the alley. Aku di semua streamer everywhere, anjay. Kamu bisa kage bunsin ya. Suruh ngapain cuy? Bukan cara untuk melacak Black Cat. How bro? Oke, tanya officer coba. Kok officernya hijau, Cok? Officer Huluk kah? Hulukin Azim. Gimana? Aduh, Skun udah cabut lagi cuy. Skun tahu tuh dia caranya. Oh, ada tanda cuy. Oke. Magnesium flare probably what burned that guard's out. Oh iya, kamu If I analyze tahu the rest gak of it, Islam adenya atau temannya Kristen kok, Bang? Nggak ngerti, Yulian. Nggak ngerti. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Alright, kata ini mah gampang cuy. Oke. Ini. Terus sama ini. Mana lagi? Ini. Alright, bener kan? Sama ini cuy. Z, GG. GG gak? got it. Bang Ilham monitor Xiaomi-nya yang tahun berapa? 2024. 2025, maaf. 2025, Gawer. There's the trail. Oke. Let's see where it leads. Tiba-tiba keluar jejak nih, coy. Having a hard Apakah time ini parfumnya focusing. Black Cat, guys? I can't be a dad. Aku mengendus dong, I mean, aku juga mau technically gitu kan. I can be, but Bisa jalan di sini, kayak curut loh. Bisa jalan di kabel how am anjir. I gonna tell her? Apa curut rumah gue tuh I should do it in person. atletik, You know, if I inian do it semua, in cok. person, it'll seem like it's a definite Atletik, thing, when it is not a definite thing. kabel-kabelan anjir. At
Least Turun I di rumah did. gua, Cok. Looks like a member of the Hobi Machio gitu. crime family. Tiba-tiba lewat gitu di atas. Di atas kabel listrik gitu. Itu kagak kejang-kejang dia. Oke. Kenapa Om? Kenapa kamu rebahan di sini Om? Oh, dipukulin, pantesan dia rebahan. And here come some of his brothers. Ever think maybe Vito got KO'd Apa? for acting Oh, tenang. Oke. Sorry guys, emak gue tadi datang. sorry. Gimik ngomong sendiri, mata lu gawer. Emang gue orang gila. Bentar, emak gue tadi datang cuy. Naro apa? Apa namanya guys? Naro gantungan baju. Soalnya Winda itu tahu agama Islam sama agama Kristen. Bagus, respect gue mau Bang Winda cuy. Bang Winda toleransi tinggi banget cuy. Bahkan beliau tuh mempelajari. Kalau gue, bukannya gue tidak mau mempelajari agama lain guys, agama sendiri aja, gue sendiri aja, gue tidak mempelajarinya dengan baik teman-teman. Oke, makanya gue belum ingin belajar agama-agama yang lain guys. Tapi bukan berarti gue tidak toleransi. Justru gue mendalami Islam itu agar gue toleransi cuy. Karena orang-orang yang intoleran alias tidak toleransi itu adalah bukan agama, itu adalah orang yang tidak menaati Islam itu seperti apa cuy. Oke, ini obrolan serius talk dikit nih. Kalau lu mengaku beriman kepada Islam, beriman kepada Allah, itu toleransinya tinggi banget cuy. Beneran cuy. Oke. Bahkan kalian tahu kisah-kisahnya lah. Kisah-kisahnya bagaimana Sayyidina Umar gimana ya gue ngelasinnya ceritanya sama kalian ya. Jadi Sayyidina Umar kan punya menteri lah kasarnya, itu jaga Mesir kan, yang gubernur Mesir lah. Terus ada rumah Yahudi nih, pengen dibangun masjid apa musola gitu, gue lupa apa dia mau dibangun apa deh gitu. Itu si menteri Sayyidina Umar tuh pengen ngegusur cuy, orang Yahudi, oke? Sekali lagi orang Yahudi, orang non Muslim. Dan lihat bagaimana Islam toleransi hal tersebut teman-teman. Islam tuh bukan diktator men, bukan diktator Islam sekali lagi, oke? Dikirim sama Sayyidina Umar cuman ditulang onta cuma alif sama kasroh bawahnya. Tandanya apa? Tandanya terus dikirim ke gubernur Mesir, diperintahin sama messengernya sama tukang posnya lah kasarnya. Terus bergetar langsung dia ke gubernur Mesir. Kenapa lu bergetar, dikasih tulang dari Sayyidina Umar katanya kan? Katanya karena gue udah zolim sama lu nih wahai Yahudi katanya. Terus apa tuh tandanya alif? Tandanya alif adalah gue harus hukumnya tegak lurus, nggak boleh mandang agama lu Yahudi, agama lu Kristen, agama lu Nasrani. Gue harus tegak, oke? Terus kasroh bawah, kasroh tahu kan yang garis bawah? Itu apa tandanya? Itu tandanya kalau gue nggak bisa alif, kalau gue nggak bisa tegak lurus secara hukum, itu gue itu Sayyidina Umar sendiri yang akan menggal pala gue. Lo lihat tuh Islam cuy, oke? Lo lihat tuh Islam. Makanya dalamin Islam dulu guys, secara baik dan benar teman-teman. Alright. Dikit tausiah kultum di sore hari, oke? Next. Apa tuh? Bener ya bang, Allah itu adanya Kristen ya bang. Kurang ajar lu Yulian, gue tampol lu ya. Gimana pendapat Bang Ilham soal Polaris press play itu sejauh makanya Bang Ilham? Bagus. Ini gue mikrofon langsung dari press play ini. Langsung dari mikrofon sini. Ininya juga nggak gerah, headsetnya. Apa? Ininya capnya. Bla 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 bli tuh. Asep tuh. Asep adalah salah satu penyembah kaleng sarden ya. Diceramahin malah bla 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 bli kurang ajar emang. ilmu, masya Allah. Ah, ini bukan Asep yang dulu lagi. Ya, Asep udah sombong guys sekarang. Asep udah sombong. Like I told the Cicero guys, I do not work for Hammerhead. I'm kind of insulted that you would even think that. Mamam nih, lu mamam tuh. Oke. Good. Kembali ke game guys, Better get back on the trail. Oke, lacak lagi. Atas.
Mungkin ini skenario terakhir kali ya teman-teman. Karena udah terlalu sore juga. Udah mau prepare salat maghrib sih. Sebenarnya sih kisahnya panjang tuh guys, tapi gue ringkas. Kalian cari tahu sendiri lah, tanya Mustad. Tanya aja Ustadz gimana kisah Sayyidina Umar sama menteri Mesirnya menghadapi rumah Yahudi yang pengen digusur gitu. Pasti Ustadz kalian tahu deh. Gue jamin. The hell? Where's the drive? She said she wanted to deliver it to Hammerhead personally. Didn't I tell you to get the drive? Yeah, but she gave the other ones to him, so I just figured. So I tell you to do something, and you don't do it. Now, you know what happens next. Wait! Ah shit, here we go again. Oh hell nah. You knew what happened next. Nih biar anteng hidup lu. Mamam tuh. Oh shit. Bentar. Ngap. Lu lempar kemana, Panjul? Sini, musuh lu di mari. Kenapa lu lempar aspal? Lu dendam banget sama aspal kayaknya. Tolong, Kaseto, tolong. Nih, lu makan nih, biar dia hidup lu. Oh, why, what? Kok mantulnya ke atas dia? Ois, tidak kena. Tidak kena. Atuh, gue tabuk anjir. Gue digitak, cok. Nice, oke, good. Ah, so beautiful, nice, good job man. Mamam tuh, oke, good. Tolong. Kamu diam. Tolong. Babon. Ini babon mesti digini nih. Ulti baby, nice. Jadi anggota PLN kalian semua. Good. Oke, is done. Oh belum. Kejut. Gitu. Jelek anjir animasinya, cok. Oke, good. Great. Here, fellas. It's probably overdue. Itu jadi bahasa agama padahal game. Iya, fokus dong guys. Fokus dong. Nah, ini dia nih. Ini masalah apa? Saat begini nih gue butuh moderator Dio, makanya gue membutuhkan moderator cuy. MJ, the cat Saat beginilah yang gue butuhkan saat yang gue butuhkan untuk menjadi moderator cuy. And there's something else. There's this thing. Ada curut di atas, cok. Tumben diem baik, gue ngomong mulu dari tadi. Pegel di leher gue. Okay. Ya udah bang, bye. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Ilian. Gue lagi moderator. This other thing. You know that she and I dated for a while. Yeah, so. Oh, are you serious? I mean, I don't know for sure, but it's possible. Ew. Ugh. I need to hang Jam up now. 21 menit. Jam 20 menit. Alright. Oke, teman-teman. Okay then. She'll call back when she's cooled off. Kita akan lanjutkan di game, di episode yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Bentar. Ini masih ada main misi. Allah. Jelajahi kota, pas banget. Jelajahi kota. Pas banget sih. Alright. Let's go. Closing. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak yang udah standby, yang udah nemenin gua. Banyak banget yang nemenin gua hari ini. Sangat amat banyak, gue sangat amat berterima kasih buat kalian. Ada Spoon, ada Dio, ada siapa namanya, Claude tadi, ada Rizky, dan ada yang lain, ada Julian, ada Gower, ada siapa lagi, ada Randy tadi, ada Cokro walaupun dia pamit di tengah jalan, ada Bang Zero, dan ada yang tidak tersebut namanya, ada Erdi tadi mampir, ada Winata tadi mampir. Tapi yang gue appreciate adalah yang sampai akhir nemenin gue, guys. So, bagaimana kelanjutan cerita daripada si Peter Parkir ini, guys? Penonton baru nggak ada ya? Oke, sorry agak telat, gak apa-apa, Dio. Kalem, brother. Bagaimana kelanjutan dari
Spider-Man ini guys, Peter Parker, apakah dia akan rujuk kembali karena dia punya anak cuy. Dia real punya anak gitu kan. Kalau menurut gue sih rujuk mendingan ya, rujuk ya. Kenapa tidak gitu kan? Mary Jane buang aja ke laut. Biarin dia bertemu belut laut ya guys ya. Parah sangat rasis. Oke, see you in the next stream guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Nanti gue DM kenapa live stream. Oke, dia. Bye, assalamualaikum. Makasih ya teman-teman ya, makasih ya. Makasih guys. Bye. Kata sandinya apa guys? Kata sandinya jangan lupa dong kata sandinya ya kan. Deng deng deng.